ngahola ngene nge6 mina za June kwathi nge7 nga withdrawa ngingene ngo 10,000 kwakosa ngwithdraw 20,000 nga withdraw 25,000 awungamangala 25,000 ibuyapi okay wangitshela ku mentor wathi hayi yama referral asho bofaka abantu ebusinessini imali yofuneka leyo kona sohola njalo ngeviki hayi manje ngimanzi imali uyangibona nje uyangibona truth yonke into imanzi imali awu siyabonga Manzi imali. yes Mangithatha unyaka. ngimanzi imali ubuka nento ngiyasho nje yep Sinibingelele babukele emakhaya uhleli nayo intokazi yakadlamini khona la kuMashelela TV uyasibona sibahle uyabona baswenkile bacwazimula sikhona ke la ke NTT Mgale Dena nomunye ozakwethu Nkosi uyaphila kodwa ngiyaphila sisunjani wena Ngiyaphila siyakubona ufake ekhala kahle la akusixoxela ukuthi uzufike la wena wenzeni la ekhaya okay ake ngiqale nje ngichazele umbukeli lapha ekhaya ukuthi uyena kusawuyena uMashelela uNkosi khona wakamchunu lapha ku TikTok uyena lo oqhamuke veza ama updates lapha etshela abantu ngo NTT and ngizocela nje ukuthi ngiqale ngibonge isupport engiyitholayo ne response engiyitholayo from TikTok abantu ba positive about this business yaka NTT abantu ba serious and sengiqalile ukubasiza abantu lot of people as abanyoza kwethu kade besho kade unomazeka esho ukuthi usebenza noma strangers abantu bengiyitshela ukuthi ibona abantu engizothi mangithi one like ama members of ama families ethu abangani lawo nto sokuba listile akubona labantu okuvele kube yibona ongena nabe businessini it's strangers so into ithi kahlehle abantu bafuna lento ephethe abanandaba ukuthi ubani noma ngabe uqhamukapi all over places from Pretoria Mpumalanga endaweni eziningi engazazi abantu bengiapproach abethi hayibo sayifuna lento umuntu avela qhamuka sethi ngifuna ukujoin NTT how to join can you send me a link yabo ngivele nami ngibe surprised yabo ifoni ibe busy i-call ingene after i-call so nje I'm so excited okay namhlanje ke bekuyigaladina uNTT uqeda unyaka ekhona kwi-industry so nje akaze kube khona into okhalayo abantu ba happy impilo zabantu ziyashintsha nami ngisanda kujoinela joine ngoJune but I can see I difference empilweni yami sengenza ama withdrawals nje impela ama withdrawals abalekayo so ezingimuhle nginje uNTT yabo so ngaba ngimuhle kanje angisabi ukuthi ngikusho lokho ukuthi ngimuhle njena uNTT imali ya online so into emnandi ukuthi sinabantu abadala sondela gogo wami ngicela usondele nje la eduze ngifuna ukuthi babone abantu ukuthi sondela ntombi endala kancane la noma singamaqesa sithi ngifuna ukuthi abantu babone ukuthi and lana okay mana la gogo wami ngifuna ukuthi Ngibeke into. Hayi ungayibeka into. Ngifuna ukuthi ngifuna khona abantu babone ukuthi ena kule business le akukhathalekile ukuthi umdala noma ungakanani. Surprisingly ukuthi kule business sinabantu abadala abangangala ibona abagcwele. Intsha enjengathi sithi siyayitshela ngale business ithi thina mhlambe ubone ukuthi labantu ngathi basitshela ngathi thina sidunyela amakhanda. Yayibona into leyo. Ogogo benza imali. Ugogo kade enza interview namhlanje uyasho ukuthi abasadle noma yini ekhaya ugogo omdala kangaka uya trade lo gogo lo uya trade uyitradela yena so nje gogo angazi ungayikhulumela nawe nje uthi unqampu